O te whātala whātu le nei fwoi āmtanga le vai aso whaulu tātu tunu. Alo mai e se isi whaopoponga o tātu tala inisio meo lo te tupu i Sāmoa. Wa te tala alo i inisio pukala me tā wa mole lumana i manuia o teini o le popouta. E au fieri sui ma le toto ina leo tongala au a whala au whaisua ma whala au aina. Sa ma whai o ne whaatupei na le whasosoani atulea ia i o ne whaala popotonga ma nisi o tangata lau tele. Sau noa pasina Christina tawa o le sui o le Port Kalame. E le i whai ngofile a mataina mai o le Port Kalame le nei mai le tausanga lua whelua se fulu. Ai o se Port Kalame o whaaftaia e le whaatonua o ngā le ka le si e whakasa. Le whesosoani mai ia whaala popotonga. Wa mawhai o ne whaatata tua i alo mawhanau. Nisi o awala molo lātou lumana i manuia. Tātou whaatasi mai le laumua. E tatala alo ia le poloketi al kolisi. O loo whaatupei na le Green Climate Fund. I lalo le Port Kalame Fesoasoani o lau whanua apo vai o Vaisinganu. Wa tā ua whaaperetania o le Ecosystem Based Adaptation Enterprise Development Program. O tungala au whala au aina mwhala au whaisua wa a manta e lea onga. Wa mawhai neo na Fesoasoani e le ngato lātu tau mawha. Ai o le a mawhai foi o na whaata watu motu pe maua. Whapea foi male sui. Au lumana i eil tape nā tō mōwhai ngā pālota la i te tūmalo e tonu, e tō e sā ili ai o lātou sui whai pule le maota, na whai loe le tō whālea usa Dr. Take Naseri, o se tasi o sui tau wā le pāti e le HRPP mo le wā o fonti. E tele wā e ngolo fia ave i eile na wha mua e manuia e lona i tūmalo, pe a whai e manuia mai le whai ngā pālota o le alo atu i ai, e le ngata ia si itia tūlanga tawa o onga ma tutusa wano mo tangata uma. E te tau fo na si itia soifua malolo ina lo tele o tangata uma le tūmalo. A ti nae to mai maanga waa mo tupulanga talvau wha peta alonga. Ma ia mahalambalama ma sauni uni mo le suingo le tau. E ala le wha le leo awala, wha le lea la vai matani ngalu. Ma ia mautu le tamau ainga mo ainga te tasi. O le tōwhai a le ausa o le te akono le ka le si e whakasa ma sino whangaloa. O se te maa whanau i le tūmalo, na whaafai le mailo na o langa whalea o a onga, e le kolisi o Sāmoa, a onga whaafo mai fiti, a ngai atoi foi i le Universitea Papua New Guinea, Universitea Queensland, ma le Universitea Amerika. Sa tautua i le whalemai mototua o le whalemai tele Waikato, whapea foi le whalemai whanga alu Amerika Sāmoa. Mai o le lua hafe se fulmal whase i o mai le tausanga lua hafe lua se fulmal lua. Sa tautua i le matanga luenga le soifua malolo ina le atunu. Masilia ai ma le tolu se ful tausanga lana au nanga i Sāmoa. E ono swafa matai o lo umia le tau whaia le ausa. E o fie man swafa matai mai nu uli Amerika Sāmoa. O le tau whafo e le ausa sa soifua mai i ona mātua. Le tamai a le ausa na ioti sa mau Dr. Kitio na Naseri, ma le tinai a fua le whaule po le sona lo te Naseri. Wa sola mal tamai tai tau sala mai New South Wales e Australia le manu ma lol tau sala le tau sanga, lua whelua se fulmal tonu, lua whelua se fulmal wha, le tamai tai a moe moana sa whātua swanky. Ma ua whama winai le lua se fulmal ono tau sanga, talu ona umia le tina o le tama i ta i le palo le tau salo le atunu umane Pasifika, au le fo i wamanu malo ilo nalo, pei ona avea nei ma tau salo Sāmoa. O le tama i ta i a moe moana na manu malo le tani ngā whesiri malana siva Sāmoa, a to ai ma le vahenga o ta leni, na ia whaatino i nai le siva afi, e pei fo i o lon tama o se tangata ta le ni e le siva, whapea fo i le ailau afi i a Freddie Swanky. Na whaailoa le lango ma le nganga fia o le sui whai pule sa whaatoa le whanga, le whionga masina lupe ma kesi masina lupe, na siva ai aiuli mo le tau pou wa manu malo i lana siva tā walunga, e whaailoa ailo na nganga fia, e lango tama whana wa le atunuu male tu malo, e na ua lawina le whaai unga whamasino. O le manu malo e le tamaita e a moe moana e vea matau salo le atunuu, wa whaai loe fo i whina ngalo nisi, o se tasi leo tiu te o le tamaita e tau salo le atunu, o lona pui leo lana tū malana ngangana, e whaalawi loa tuai sa mo isi atunu o le lalolangi,
O se tasi lo e tu e au na wha le leia mo le tausala wa filifilia, ona e le leila na tautala le ngangana wha Sāmoa, e wha ato to ai lona tiu te tau ave, o se tausala mo le atino. Ua sila nei matanga luengol soifua malolo ine se awala e fo i ai le wha fita hauli, o le wha tupula ia lo le whai numero i lanto wa a fia le mafau fau. Wa waava ai el matanga luenga i le tō fia le sa komiti lanto te fautua ina le pūlenga. E ni whainga wha avai manita ia le launga ta si ai tangata wa a fia o lanto mafau fau, ma i lanto o lo soifua malolo ina. Ma o le komiti wa filifilia mai el matanga luenga mai i lanto lo i eile to mai wha apitoa o ngase o le mafau fau. E se reporti na folsia se fontanga ma wha ilo ai, e le whaita wa wha i lo lalolangi, e to tasi mai le to whao tangata, e a fia le soifua malolo ina o le mafau fau. O se tasi leo vaenga ale soifua malolo ina, e sila e amna ia i lanto nei, o lo o mo o mia le fesoas wani. O nisi o tala maisi o tātou o tunu le amtango neiva yaso, fa soifuia.